India le China sipaite ladaka anin machon ut reng lai le kumsom nga don zet ramria in beina athen tolo nuwa tharum manga in beina rap thak tak athen le na masaber juni som panga sang ni som ni uai me dei zana athen hu kham Chinese Communist Party tlang awon ti mai thin Global Times editor Hu Jijin chuan tiang hian Twitter lama aron tuita India hian angai dan diglo tak pani te hi ahlep turani Indian troops ten LAC atangaram ri anron kan tur dal ngam lo tur khopa doya China angai na te ramria Indo na a India sipaiten China sipaite an hne thei anrin vengut na te hi ti in kan ria theu angin Galwan Valley a Juni sompanga sangni somni zan khan India le China sipaite chuna sa takin anin phek suala India sipaipo Colonel Telin mi somni zet an thi ani kha he in beina hi kumsang kha jakwa somruk pasaria nathula a in beina India sipai somriat vel le China sipai zathum chuang an thina hnulama India le China sipai te anin bele na lianber ania khami tum kha han ngai tu let ila India khan China in Galwan Valley lalna le thu neina chan atum chuna sarakin alodo dal to ane hetianga khochak palian pani te anin ngir ngau tak renga chuan ram pani sipai te hi in be tak tak ta se engthil nge lo thengang China ro puina le sipai chakna te hi soi tu tamber te soi anga midang chunga leng alo ni bik che em chik le zuala anan chu chuan hei hi alo dik bik chi alo mai thei tlat achan po tun naya Belfer Center Harvard amitele Center for New American Security CNAS in zirchiana an nei chuan thon thu dang deu aron nei vele tlat ane ani le India le China than chaudan hi ain thlau viawem ni kan ti chuan achana chu tereng mai ti hi ani deu top mai achan po CNAS report danin kumsang ni somnia China defense budget chu dollar billion zani somnga dai ani lain India defense budget thung chu dollar billion somruk paruk point panga chau ania China defense budget hi India defense budget le thum ay tamma ane China sipaite hian India sipaite hi antam ne rem rem khop mai boka China hian active military personnel nuai somni pakhat singriat sang thum vel nein khovela army lian ber ania hetila hian India hian active military personnel nuai som pali singli sangli borvel anei ve thunga khovela sipai lian ber panina China .2 ani ve thunga ne amai ro chu rampani te Dinhmun hetiang hi ni ma se India hian China beina le wauna te hi alau big viau lo tlat mai mithiam ten rampani an khai khin na te hi yan so chodon te ang Belfer Center in a report dan chuan nuclear ral tu manga in beina lo thleng ta se China missile zapali te chuan India rambung khoilai po hi aron chu thei turangai ania henga missile te hi khomual tuipui le thona atang te ron phit chuatir theite an hilom heti lai hian India po anep chuang haulo India missile bupui te hian Pakistan a in China an nai Zawk dei le ngala Agni 3 launcher mun so matang te hian China ram chung khoilai po khi du to kin a chut phak veka chu mai anilo Agni 3 launcher mun riat atang te hian China ram lai lia target poimo zual te chu a phin dar phavek bok India ral tuam da khom na mun then khathi chu thuruk ania wangin voile khata China tan ron chu chiat vek thei ani don haulova chu wangin China hian nuclear strike force ron ne ma se nalutukin India hian athung rule ve thei don tlat ane India hian khomola China ron lian tur lo dang tur hian leilam se painuai ni sing ni sanga vel ania Northern Command a siang thum sangli zanga Central Command a sing khat sanga zanga le Eastern Command a nuai khat sing sari sanga te ahung ane han ngai mai chuan hanin be tak tak ta se China sipai te hian India sipai te antam hne hle don te poin alang thei ome amaro chu CNAS sina chu dan thung chuan India sipai te in be na khir khan tak tak mai lo ma chon photo ania sanga jakwa somruk pania sino Indian wara te sanga jakwa somkwa pakwa Kargil war te mai ba ka engtik lai po Pakistan ne na ram ria in hir ngo reng ania wang te le ram danga remna le mona om theina na Indo na beitura ankal choreng awang te hian ton riat an nga em mai ane Western troops ngat phei hi chu Indo na huna antal tamin Indo nun chan anzir ngor em maya
hun sang taka Indo na po in siam rem zung zung thei turangai an ni China sipai te ero in beina tak tak an ma chon hunun ber chu sanga chakwa somsari pakua Vietnam war kha ani deuh maya chu wangin Indo na muala tak tak chuan ton hriat an nei chle ani hei tak hi India tan chance thalutuk ani theidon tlat scholar M Taylor Fravelana zedan chuan China hian Central Asia a US military ron lian lutuk tur chu lo ven renga ya aram chunga hel neu neu ma chon tur anei ve bok chuti rual chuan India le China hi Indo ta se Himalaya tlang bul thuthi leilam sipai te Indo na chatna lai tur mun ani ngei dona heng lai mun hi tlang sang le khan rem lo tak tak ani awangin India sipai ten unexperienced an chor tangkai hle ang China lam ma son ron tum te chuan tlang kar khan rem lo la ya chuan man ruwa tam tak an lu pui thei lo ngei dona heng khan te la hi India lai pui pu te hian he takin an lo veng thei don bok si a China tan chuan mun sang le tlang kar cheng chia Indo na ma chon ngai lo nen Anton riat nei lo lutu ka wangin malampan ahar savia win arin Mase India hian attack helicopter anei tlem deuh zo ka wangin leilam sipaya chuan China chan atha jok deuh in arin oma mapo aron son thei tura ngai ani amaro chu soito angin ma anron son na tur hitlang sang cheng che tak le khan rem lo tak tak te ani wangin ral thuam le bungrua tam tham tak advance puit ahar em dona India ram lo lu thei ta po ni se tlang bul thut phai rom chin an lo thlen meu chuan India teng chuan vor Arjun le Apolten an lo muak ve to don thung si a ani ho hian olsam taka an lo nuai mi thei to don awangin China tan chuan chet ngai na vak om chong kher lo mai thei ani tuipui lama ve thung CNAA sinata lan dan chuan Indian Navy te inzar phar dan hi ain balance em maya Indian Navy command hnuaia hian Indo long le tui hnuai long hi za som thum pasari omin aircraft zan hi som ko pakhat awm boka kil sang sanga tangin beina tok ma se boilo turangai ania Pakistan nen lek phei chuan panga le pakhat in be ang velin India anuam sajok hialang expat te chuan an tiani tin India enkol na hnuaia om Indian Ocean a thlirkar heng Lakshadweep te Andaman and Nicobar Island te hi India tanhmun thalutuk tur an ni bok amai ro chu China hian Indian Ocean a hian India hi aron hnai chil ve thei viau tho tura expat te chuan an ngai china achan po China hian Sri Lanka Hamban Tota airport te Pakistana Gwadar te hi amang thei tura an ngai ni ma se chik zo ka expat ten an han chu chuan heng mun te China ramatanga ahlat ba ka India ram hnai te om ani bok sia wangin Indian Navy te chu Air Force ten ol sam takin aron pui phawek don si a antan kong ahar sa hle thawang chuti lai chuan Malacca State atang te hian China hi khothang lampanin aron tol thang thei viau don boka hei ba ka hian China hian South China Sea outpost tam tak asiam chop te hi aman tangkai thei viau don awangin India tan chon paltlang khirve tak tur chu ani don thawani amai ro chu China economy hi tuipui sum don na ain ngatlian em maya Indo chuak ta se Indian Navy ten Indian Ocean economic blockade an nei ngei tura han ngaila abikin oil lam an chok luna kongpui ber Indian Navy ten an dan cha avek chuan China tan tan rei ahar sa em dona Pacific Ocean lama la sum dona lian tham kalpui anei lo mai ba ka US an lo nai box sinem tuipui lama chuan chuti takin India hi China hian achung tlak thei bik don lo ani boruak lama in beina ve thung CNAA sin achu dan chuan boruak lam in beina po Himalaya lama hian India tanhmun hi athaviau dona China hian India ramri hnaya airbase anei lo awangin le airbase son hnai le cruise missile ho son hnai andu ani po in hun engo chen chu andu nge anga chuti chung chuan Indian Air Force ten du tokin an lo chuman tatane airbase te an lo son hnai hnuwa ero cruise missile mangin India chu an be thei to anga India tan chuan aboi thak ve viau mai thei ani ma se Indian airbase te hi ram chung mun sang sanga anoma wangin China tan be ngal vek thei ani bik don lova chu wangin India tan chuan chiat nana satak athen phalutuk chuang don lovani tin air to air combat apo engtik lai po combat in pe renga omle experience nei thajok Indian Air Force te chu Chinese Air Force tan chuan anhu phur omlam hret turangai ania Chinese pilot te training a hian basic exercise bak training ani tamlova zir phal chin limit tak nei ania wangin ral beya chuak de oreng le exercise nei de oreng Indian Air Force te chu an chung nung jok nge yang le
Belfast Center in a chu dan chuan Indian Air Force te hian jet fighter zani somsari le ground attack aircraft somruk pariat ania heng ho hian Northern Central le Eastern Command atangte in China hian lo ma chon thei don ani tin aircraft strike mission all sam taka nei theinan China ramrin nai taka advanced landing ground all sam takin hunre lo te chungina bun thei dona henga tangte hian China in ramrika na anlo to lu tur chu du to kin alo phin thei turanga yani India le China 4th generation fighter jet te hian khai kin ta ila China J-10 fighter te le India Mirage 2000 te hi intluk tok velanga yani lain India Sukhoi 30 MKI te ero China jet fighter dang zongjong aya chungnung jok turanga yani a an J-11 le Sukhoi 27 model te point an khan lo hret turanga yani heng thil sang sang te han chu thian boruak lama po India Dinhmun hi thajok hret turangai ani bok Hudson Institute in ati chua a global survey of US-China competition in the coronavirus era in a soidan chuam China in Pakistan deep partnership anei puite Sri Lanka nena close relationship asiam te hi anina taga chuan heng lai region vel hi dominate tumwang vekania Islamabad te hi South Asia chuan Beijing tanrual pui thalutuk ania China ron chet vel hun hi thirin alomeng kar rengani South Asia China ina beber chu India hiania amairo chu chutimai ol sam chuan China hian India hi athe chuak thei bik der si lo ani hi hetiang hian China le India hi lo indo tak tak ta se chu China hian asangoi zon pui Russia apun ngei narin oma amairo chu hun kal to thlir letin Russia hi India tan voi tam tak alo ding to a Russia hian China hi apui du kherangem ti hingai tu tam tak ania hetianga India le China inkar borok ari viau lai hian China in Russia aton ngei don ti chu vai pa thluakin aman phak vet la dawangin tun hnaya po Russia chu ral thuam chungchanga deal lian tham asian pui le ngal mak mai si heti chung hian China lam tanin Russia hi lo in rol ta jok se US aron in rol ve don chiang sa a China Pacific Coast lam chu US in du to kin achu zui thei ngal zatanga US hian Hawaii vela Naval base anei box sia wangin Indian Navy te point maniram chunga tanga beyang main Pacific Coast lama anpui thei bokang US one Pacific Ocean economic blockade akal pui ve ngei bokanga China economy ata chechak hle ang hetiang boruak hi ni tangat se China tan thani IRA Indo harsa hle anga akhoi lamma ma in logna le ramlak nga silovin sipai tam tak an thianga ram economy na turna sa em ve dona chuwangin Indo hi akhoi lam ve tan po achak omlem lova boruak tang takara po apum peldan kong an zong sham zel chu ani hi